Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo popričati o jednoj zanimljivoj dionici, a prije nego što krenemo, lajkajte video, pretplatite se na kanal, pokažite mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u Discord chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama individualnih dionica, ekonomiji, burzi i sličnom. Pa ako vas zanima, imate link u opisu ovog videa gdje možete saznati više o chatu. Uz chat i pristup našoj zajednici gdje se družimo, dobivate i pristup alatima kao što su FastGraphs, Seeking Alpha i po novom CNBC Pro. Također zapratite i moj Instagram, zove se Financije samo financije, sve zajedno napisano. I možemo lagano krenuti s videom. Ovaj članak o kojem ću vam sada pričati našao sam na CNBC Pro. Inače, evo, upotpunili su svoju listu sa idejama za 7. mjesec, što smatraju da je buy, što smatraju da ima priliku. Jedna od tih dionica koju je JPM uvrstio u svoj popis je EPR Properties. Osim toga, evo vidimo sad i koje još dionice ovdje imaju, neke su vam možda odmah poznate, neke baš i ne, sve ovisi naravno o tome na što ste točno fokusirani, ali evo sad ćemo konkretno popričati o EPR Propertiesu. Radi se inače o Real Estate Investment Trustu, znači to je REIT, odnosno kompanija koja se bavi ulaganjem u nekretnine koje onda iznajmljuje dalje za komercijalnu uporabu. Konkretno, EPR ima 335 lokacija, posluje na području SAD-a i Kanade. Ukupno su imali preko 7 milijardi dolara investicije. Prije svega imaju nekretnine gdje zapravo iznajmljuju prostor kinima, nakon toga vidite i ovakvim nekakvim golf terenima, zabavnim parkovima, ski resortovima i tako dalje. Dakle, imaju širok i veliki zapravo portfolio različitih djelatnosti kojima se određena poduzeća bave u tim njihovim prostorima. Ono što je bitno kod REIT-ova je prije svega dividenda, budući da najveći broj investitora koji ulaže u Real Estate Investment Trustove ulaže upravo zbog visokih dividendi. Konkretno ovdje je trenutno dividenda 6,29%, što je zaista dosta. Kompanija je vrijedna 4,5 milijarde dolara, toliki je trenutni market cap. Što se tiče povrata na investiciju, gledajući cijenu dionice, ona u zadnjih godinu dana zapravo nije puno napravila, 0,14%, dakle više manje jedini prinos kojeg bi investitori ostvarili u proteklih godinu dana bilo je isključivo od dividende. Kad gledamo u proteklih 5 godina, isto tako zanemariv iznos od nekih 12%, naravno najviše je na to utjecao ovaj pad u 2022. Prije toga imali su i velik pad naravno za vrijeme korone i zapravo u posljednjih 10 godina oni su na minus 26%, s tim da naravno u međuvremenu i dividenda se isplaćivala, tako da ukupan povrat nije negativan, ali evo trenutno vidjeli ste u zadnju godinu dana praktički nije bilo pomaka dionice, ali naravno tu je isplata dividende koja je trenutno u odnosu na ovu sadašnju cijenu 6,29%. Možemo sada pogledati što kažu analitičari za njih. Predviđa im se da će u ovoj godini imati rast oko 7% što se tiče dobiti, u idućoj godini 3%, onda 5%, znači radi se o niskim jednoznamenkastim ciframa. Po pitanju prihoda vidimo da je situacija poprilično slična, oko 5% im se predviđa da će im rasti prihodi svake godine. Imaće oko 800 milijuna dolara prihoda u idućoj godini prema procjenama analitičara. Nije puno, ali nije baš ni malo za jednu takvu kompaniju. Možemo pogledati sada i kako stoje gledajući valuaciju. Naravno, tu nam je bitno gledati FFO, odnosno Funds from Operations, budući da se na taj način zapravo gleda valuacija kod REIT-ova, jer oni imaju veliku amortizaciju, to onda utječe na ovu generalnu ukupnu dobit koja se onda knjigovodstveno smanjuje, a to naravno da daje potpuno iskrivljenu sliku, ne vidimo točno kako oni posluju i zato se gleda FFO. Trenutno njihov forward FFO je oko 11, prosječno u sektoru je oko 15, dakle oni su 25% otprilike jeftiniji od ostatka sektora, što znači da evo po tom pitanju predstavljaju
priliku. Naravno ima nekih kompanija unutar tog sektora koje imaju možda i bolji rast, pa samim time razumljivo imaju i višu valuaciju, ali evo, kod EPR-a je tako kako je. Bitno je vidjeti i kakva je sigurnost dividende. Kad kliknemo na Dividend Safety, na Seeking Alpha možemo vidjeti kakav je njihov payout ratio, opet gledamo FFO payout ratio, radi se o 67%, prosječno u sektoru 66%, dakle tu su negdje, ni manje ni više, ali isplaćuju taman onoliko koliko se očekuje od jedne takve kompanije. Povijest dividendi nam otkriva da oni postepeno podižu dividende, ali evo za vrijeme korone imali smo prekid u isplatama, nakon toga su u 2021. počeli ponovno isplaćivati dividende, ali se one i dalje zapravo nisu vratile na ono predkrizno razdoblje iz 2020. što znači da veliki šokovi mogu kod takvih kompanija izazvati određene probleme, s tim da naravno korona je bila nešto što se događa jednom u 100 godina, ali ipak nije za zanemariti i treba vidjeti kako se zapravo stvari kreću i u takvim suludim vremenima kao što je bilo i to vrijeme korone. Gledajući na FastGraphsu njihovu valuaciju možemo utvrditi da su nešto jeftiniji od onoga gdje bi inače bili. To je ova plava linija, to je njihov uobičajeni FFO. Ova crna linija zapravo predstavlja trenutnu valuaciju, dakle malo smo ispod toga, ali to već traje nekoliko godina. Imali su razdoblja i kad je valuacija bila znatno više od prosjeka i normalno tada se cijena morala korigirati. Trenutno evo, ukoliko računamo da će se do kraja iduće godine vratiti na tu njihovu uobičajenu valuaciju i da će ostvariti ovakav rast dobiti kakvog analitičari predviđaju, možemo očekivati da bi dionica mogla narasti oko 30% od danas pa do kraja iduće godine ukoliko se sve te stvari obistine i naravno na sve to još dolazi i onih 6% dividende, umanjeno naravno za porez, ovisno o tome gdje se nalazite i to onda zaista predstavlja solidan povrat na investiciju. Evo ovako ukratko kad vidimo kompaniju, jasno nam je da se radi o jednoj blago podcijenjenoj kompaniji koja ima potencijalne rizike, pogotovo u slučajevima kad ekonomija ne posluje baš najbolje, a to je trenutno opasnost broj 1 u SAD-u, ali i u ostatku svijeta, budući da zapravo na takve stvari kao što su odmor, razonoda i slično ljudi zapravo troše najmanje novca kad dođe kriza i onda postoji mogućnost normalno da netko od njihovih najmoprimaca otkaže i da jednostavno ode i da oni ostanu bez tog prihoda i upravo zato ovih 36% koliko smo zaključili da je potencijalno moguće da netko ko danas kupi dionicu ostvari, ipak ima i određeni rizik, a to je ukoliko dođe do slabljenja ekonomije. Vrlo vjerojatno će doći i do slabljenja njihovih rezultata jer neće im svi ostati u tim poslovnim prostorima, neki će propasti, neki će otići, neki će možda smanjiti kvadraturu zakupljenog prostora i tako dalje i sve će to uzrokovati i pad prihoda i dobiti. Naravno to je taj crni scenarij koji se ne mora dogoditi, ali ga uvijek trebamo imati na umu kad radimo analize, kad radimo procjene i kad zapravo donosimo investicijsku odluku o tome hoćemo li nešto kupiti ili ne. Naravno, investicijsku odluku ostavljam vama kao i detaljniju analizu. Ja sam samo htio ovako ukratko predstaviti kompaniju i da vidimo što to JPM u ovoj dionici vidi, a evo sve u svemu, naravno, potencijal postoji. I to je bilo sve od mene za danas. Prije nego što završim video, još vas jednom pozivam da zapratite Instagram Financije i Samofinancije. Nadam se da sam vam dao korisne i zanimljive informacije o tržištu. Svakako ostavite u komentarima svoje mišljenje, lajkajte video, pretplatite se na kanal i pridružite nam se u Discord chatu. Hvala vam i vidimo se u idućem videu.